खुरुमजरी ISTV Manipuri पाव मिलिंग ताबीर सिंह बुताराम नक्सरी उजिक मरुब पावदा मिनिस्टर कुनमाथोय हापचिंदुना नरेंद्र मोदी की सरकार चौथोखरे मणिपुर बु करप्शन फ्री ओहन्नबा अमदी मियाम की पैसा मांगहनदनबा सेंटर ने यंगसिनबा हौरे हाइना बीजेपी की नेशनल सेक्रेटरी श्याम जाजूना फोंदोखरे अमदी MPSC ना 53 सुबा माउंटेन डिवीजन पोलो टूर्नामेंट की मपु ओइखरे पाव संदोकना पिजरी अनौबा मिनिस्टर कुनमाथोय हापचिंदुना नरेंद्र मोदी की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चौथोखरे राष्ट्रपति भवन पांथोखिबा वसक लौबगी थौरमदा गोवा की हानगी चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर पार्टी की जनरल सेक्रेटरी JP नड्डा चौधरी बीरेंद्र सिंह अमसुंग सुरेश प्रभुबु कैबिनेट मिनिस्टर ओइना प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने वसक लौखी मिनिस्टर ऑफ स्टेट ओइना वसक लौखिबसिंगी मनुंगदा राजीव प्रताप रुडी बदरू दत्तात्रेय अमसुंग महेश शर्मा मुक्ता अब्बास नगवी ओलंपियन शूटर राठौर चिंबा याउरी ngasi nauna minister kunmathoi hapchinkibaga loinana modi gi cabinet puna minister humfuga taruk suri mamangda palamba congress na luchingba UP gi government da puna minister humfudra humdoi leikhibani ngasi gi wasak loba da vice president Muhammad Hamid Ansari prime minister Narendra Modi union home minister Rajnath Singh finance minister Arun Jaitley road transport minister Nitin Gadkari amadi BJP gi president Amit Shah susarup yakhi मणिपुर बु करप्शन फ्री ओहन्नबा अमदी मियाम की पैसा मांगहनदनबा सेंटर ने यंगसिनबा हौरे हाइना बीजेपी की नेशनल सेक्रेटरी श्याम जाजूना फोंदोखरे वाफम से हंदकता नरेंद्र मोदी ने लुचिंगदुना बीजेपी की मास मेंबरशिप मिशन का मरी लेना बीजेपी मणिपुर प्रदेश की मखादा स्टेट अस्ते ओइना बीजेपी दा नौना याउना बसिनखिबा स्टेट लेवल वर्कशॉप का मेंबरशिप मिशन का मरी लेना मांगना फोंदोखिबनी निताई पाचुथेक्ता लेबा पार्टी अस्ते डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी हॉल दा पांगथोकपा थौरम अदुदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश के प्रेसिडेंट TS चौबा अमदी अतई लुचिंगबा क्यासु सरुक याखी नरेंद्र मोदी अमसुंग पार्टी प्रेसिडेंट अमित शाह ना इंडिया दा बीजेपी की मेंबरशिप पाक सन पांगथोकनबा पांदमदा ऑनलाइन दा पार्टी से यावकनबगी खुदोंगसाबा पीखिबगी मतंगदा संदोंगना ताखी मतौ करमना टोल फ्री नंबर दा पार्टी से मेंबर ओइगदगी हाइबदुसु नेशनल सेक्रेटरी ना मियाम दा खंगनखी लोइनना स्टेट की ओइना बीजेपी मणिपुर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी M अश्विनी कुमार ना चेयरमैन अदुगा कल्चरल कमिटी बीजेपी की चेयरमैन ओरिबा नबबोल केनोना को चेयरमैन ओइना खनखी थौरम अदुगा मरी लेना पार्टी की लुचिंगबा सिंगना नेशनल सेक्रेटरी दा अचंबा खुदोल पोट पीखी थौरम अदु पांगथोकपा लोइरबा मतुंगदा पाउगी मिफम अमसु पांगथोखी मिफम अदुदा सरुक याखिबा प्रेसिडेंट TS चौबना बीजेपी की हाना लेरंबा स्टेट की मेंबर मसिंग असि लिसिंग कुनमंगा रोमदंगनी अनौबा थौसिल असिगी मखादा लागलिबा मार्च था फावगी मनुंगदा मेंबर लाख अमा सोनब टारगेट तौरी हाइखी सेक्रेटरी श्याम जाजूना हौखिबा इलेक्शन दा बीजेपी ना फंखिबा वोट मसिंग असि करोड़ 13 लाख 65 रोमनी मसी चादा पाबदा इंडिया की पुनबा मिसिंगी 53.5 ओइरी बीजेपी से इंग लिसिंगनी गमरी दा MP अनि खकारंबा पार्टी ओइरंबदगी ngasi एब्सोल्यूट मेजॉरिटी फंगदुना सरकार पाइरी पार्टी असिना नरेंद्र मोदी की लिचिंग मखादा करप्शन फ्री ओइबा इंडिया अमा ओहन्नबा थबक लौखटली कांग्रेस ना लिसांग सिटना शासन पाइरकपदगी मकोकपगी मतोन फावबा मोटपा लेंगाक शासन अमा लेरंबदगी सेमदोकनबा होनबदा अवाब ओहली अवांग नोंपोकी मियाम बीजेपी ना लुमना लौबग लोइनना लागलिबा बजेट ता अहेन बसनफम थादरकनी हाइबगी थाजबल लै मणिपुर बु करप्शन फ्री ओहन्नबा अमदी मियाम की पैसा मांगहनदनबा मॉनिटर तौबा हौरे मणिपुर दा करप्शन हाइबा गवर्नमेंट अमा लैरे हाइबसी सेंटर न कुपना खंगी मसिगी दमक माइकै खुदिमक्तगी मियाम की मोट लौरगा थबक ओइना पांगथोकनबा मोदी गवर्नमेंट न होनबा लै फोंदोखी आने वाले दिनों में भ्रष्टाचार मुक्त मणिपुर होने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त और समर्थ पर्याय के रूप में एक अच्छा अल्टरनेट के रूप में उभर रही है और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में पार्टी का काम प्रभावी तरह से आगे बढ़ेगा। नरेंद्र मोदी जी के अग्रक्रम में प्रायोरिटीज में नॉर्थ ईस्ट स्टेट विशेषता है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से उनको विशेष लगाव है। तो अभी तो सरकार को आकर 4 महीने हुए हैं, आने वाला बजट ये प्योर सरकार का बजट रहेगा और उसमें निश्चित रूप से नॉर्थ ईस्ट को अच्छा अग्रक्रम दिया जाएगा, मणिपुर का भी उसमें अंतर्भाव होगा।
Manipur gi Home Department na nan Manipuri sing hengan hanaba silabra haibasi JCILPS na chingnaba phawi haina committee gi co-convener BK Moirang chana ngasi Imphal gi tongan ba mafam kharada nan Manipuri sing masak khangdokpagi draft phungdokre. Joint Committee on Non-Manipuri Survey Works IMC Ward Number 3 Lalambung Makhong Youth Voluntary Association Lalambung Makhong Development Committee Ichel Club Amadi JCILPS ka puna Lalambung Makhong Community Hall da Non-Manipuri Sing masak khangdokpagi thabak chathaki. Lalambung Makhong Development Committee ki member amana Ward Number 3 gi mafam punamakta Non-Manipuri Sing masak khangdokpagi thabak asi makhatana chathaki gani haiki. Amaromda Uripok Ward Number 4 gisu mito masak khangdok namagi yengsin bagi thabak Ward asagi manung chana Gopalji Youth Association ki sanglen da pangthoki. Joint Committee on Non-Manipuri Survey Works IMC Ward Number 4 amadi JCILPS na punasinduna sa thakiba Non-Manipuri Sing masak khangdok pagi thabak aduga mari leinana Joint Committee ki convener tombana bara saliba myoy singna aseng basak takche paiba mitop sing masak khangdok laga khangdok laba honabi haiki. Joint Committee ki co-convener BK Moirang chana makhatana haikibada inner line permit system ki wafam ase sarkar na chinda amadi cheda namthak tawduna leirabra haina chingnaba poi ILP ki matang da sarkar na lakholakli bathabag asi thengmalle haina pendaba phungdoki. Ngarang Dimapur gi changlakpa mitop singi matang da sakmai police ki OC na chathaki ba thong adu matungda amuk hana tawbiganu hiramasida Home Minister na bijeng changbiu sarkar na thabak oina pangthokpagi mahuta chinda ngangduna leibagi thong ase chathabiganu sakmai gi thodokta chenaba bus ahum Blue Hills Superjet amadi Mega Zero Travel ase hayang fawbagi manungda JCILPS ka bhap taminana laknaba khanganki. Aikoina ngasi nong numit kudingi nong kang na chum lepal iten changlakli ba mitop mian cha sing ngasi koi phagat pagi thabak su koi chathai be sing rang makta su koi kenu degi Dimapur rom degi lakpa gari sing da gari makot ahum mari hajalaga changai be sing adu koi semai police na madu ma ga aron ba lambi mada sana tuna makoi hana pau phongna ga mana protection pir ga thadin ga ma yang kana chathai masi matung da mun na semai police ki osina matung makata na amun tawdana JCILPS ki makedi ga appeal tawri. Joint Committee on Inner Line Permit System Student Wing na changsilakpa khongjangda DM College Science, DM College Arts, DM College Commerce, Manipur College, Imphal College, Oriental College, Mayalambi College amadi GP Women's College ki mahiroi singna saruk yaduna democratic oiba khongjang changsingani haina GP Women College sangasi pangthokpa pawmin sing unabada DM College Science ke General Secretary na haikre. ILP ki khongjang changsin bada Additional SP Victoriana mahiroi singda utkhiba thawongbu condemn tawi haiki. Kogi sarkar gi lusingba kogi Additional SP Victoriana sa thakiba sata singi lusingba singda thakiba miot minai sing asibusu sarkar tasinu sina kana asi phawda tumina leibiriba sigi mayokta su koi sata manya nungai jadi aduna wen makhal khudimaki makhata ba Joint Committee of Inner Line Permit System Student Wing na chatharakpa ILP ki khongjang kyada koina democratic oiba hiram khudimakta democratic oiba ongda agitation kya chatharakani. Uripok Chairap Court ki mamang da leiriba Fadahaudi Singh All Manipur Bar Association Ambana Crate amadi IMC amadi Uripok Ward Number 3 ki member ga pullaga sengdokpagi thabak chathakre. Thorom adugu mari leinana Crate ki Secretary Lekhendra na violation ki mamang da Fadahaudi Singh makhatana hundokpigan haiki. Amba ki Secretary CS Bimol Chandra na Saharbu Fazan bamadi Luna na thamna ba hona baga loinana oil sangbu aphaba mafam ama ohenna ba pandamda thoromasi pangthokpani. Makhatana mafam asida Fadahaudi hundokpiganu ngasi sengdogriba mafam asi hailai kaya thaduna phajaba mafam ama ohenna ba honaragani haiki. Amuko miyam sinasina mulak basi sinupseraga aphaba mongum sinji haibase si akhoi all manipur bai ko jangi di madugi akhoi kan pandamni haibasina thinjaraga Haureibi Makhalekai Water Supply Scheme asigi electric motor ama mangkhibadagi tha ama hena miyamda ising piba ngamdana lakli haina Village Water and Sanitation Committee Lilong Haureibi Makhalekai na khangalagli Department electric motor ama pirakpadagi makhatana miyamda ising fanghana bu honari scheme asigi manungda irujasin ba fisu pizam tawshin ba kolik wairam samsin ba khudaktagi lepnana ba committee na khangalagli Paugi marakthana ten ba bre matang lozari Amukah na taram noksari
District Legal Services Authority Thawal na susinduna Kakching amadi Yaripokta nongmagi oiba Legal Awareness Program pangthokri. Thawal da pangthokiba thorom asida CGM Thawal Kimnaining Sokte Khangabok Part 3 Pradhan KH Khomai Advocate and Modhu Susaruk Yaki. Chandel dasu Legal Services de Thoram Jafau Bazar Indoor Stadium da pangthoki. Thoram asida CGM Chandel W Tonel Maitai Chandel District Bar Association ki President Reverson Maha Area Chief Association ki President Lumdil Su Saruk Yaki. Jiribam dasu Legal Services de galoinana nongmagi oiba Legal Awareness Thoram ama Jiribam Higher Secondary School da pangthoki. Thoram asida Senior Citizen Society Jiribam gi General Secretary S Maniton Civil Judge Junior Division L Kibgen Su Saruk Yaki. District Legal Services Authority Bisnupur na susinduna Tharamasi Leimapopam Public Ground da pangthoki. Tharamasi da District and Session Judge Bisnupur M Manoj Kumar Leimapopam Kunfam Apunba Sanaroy Luki President o Ibotomba CGM Bininga Ngom Susaruk Yaki. Imphal West District Legal Services Authority na Dimapur Road Athletic Organization ka khusam na duna Legal Services tegi thoram awang sekmai gi Kaujeng Leima Community Hall pangthoki. Thoram asida sekmai kendra gi MLA KS Devendro awang sekmai Scheduled Caste Development Committee ki President KH Surjamani SDPO Lamphel RK Saglem Basusaruk Yaki. Imphal West Legal Services Authority amasung All Manipur Nupi Marup nasu Thoramasi Khamnam Naira Community Hall da pangthoki. Thoramasi da CGM Imphal West RK Memcha Imphal West ke Additional SP ke Megha Chandra Nupi Marup ki President Sorojini Susaruk Yaki. Chahi nauribi nupi macha singna mobile phone amadi restaurant degi lapna leiraba matamda thoganingdaba thogdo kaya thogaloi haina Director Prosecution Ngangom Tes Kumar ngasi Samurud leiba Little Master English Higher Secondary School da pangthokiba Legal Awareness tharanda phongdokre. Manipur State Legal Services Authority na sindana pangthokiba thoram asida Manipur Human Rights Commission gi member oiramba NG Nongyai Samurau Nagar Panchayat ki Chairperson Tes Mangi Leima Professor N Rabai Susaruk Yaki Resource Person Oikiba Tes Kumar na makhatana nupa singna mayai kaba chinjalta laichuraga lanjadra bi makhoi gi loina bi masung macha masu sing awabat tahawi masidagi ngakthoknaba restaurant amasung mobile phone dagi lapthokadabani haiki. Ichar kaya bi punchi ijat mang kadori mauna kaya punchi nei na atok kadori masi matakta restaurant hai bache nupi oi bi singidi mongthom ne masidi restaurant che section view nupi sai cha sai chuda to kai khalo chat kanu chahi kun chudre ta mobile pai kanu mobile de na koi punchi thawai mang kadori che Chingi lamda leiba nupi singda chathaba rape yauna tai crime singda chanabi matung inna san amadi o konglaga yasinabagi chanabi na yamna chawna mangjabu oi haina CJMA nautune swai na phongtokre ngasi none bazar amadi ngarang Tamelong District Headquarter DC Complex ta pangthokpa National Legal Service Day observe toba amadi Legal Awareness Program da mang wafam si phongdokhibani. District Legal Services Authority Tamelong na sinduna DC Complex ta pangthokpa thoram aduda district asigi DC RH Golmai Tarahumdoi Suba ARG CO Colonel Vidyasankar amadi Tamelong District Police ke Additional SP RL Susaruk Yaki. Child Rights Activist Pradeep Kumar amadi Ambagi Joint Secretary Advocate Indra Kumar na chingba singna Resource Person oina wangang ki makhoina Juvenile Justice Pokso Act amadi atay right kya gi matangda wangang laduna angang singda chathaba Sexual Offense ki damak Pokso Act na protect tawi crime kya gi achumba while protna ba konabada JJXC yamna kanai haiki DC RH Golmaina asiguma program kya chingi district singda pangthokpasi afaba khongthangni Aingi lamda gyan tahan ba sina nupi angangda kanaba pibata natana miyobagi lanthum ngakpada achawa mating oigani haiki. Tamelong amadi Imphal East ki CGM oiribi e nautina surina makhatana phongdokhibada lagliba December tang 3 ta Bharat pumbagi oina pangthokadoriba National Lok Adalat asigi saragam oina district ani asigi lamfelda Lok Adalat pangthokani. Matam sangna panduna leiba case kya Selamati matam changdana loshingani chingamadi tamgi praja singna saruk yaduna kanaba lawbi hau Tamelong District ta thokpa crime kyagi case sing losinduna thambiganu masina amangba oiduna chawkhatpa propa ngamloi haiki akhoi kanagumba amatada judge amtada ma pa tariba order se satisfy oidaga appellate forum revision forum da sakhiba ngatani
अखोई हायर नंग सी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ना नत्रगा हाई कोर्ट ना you do this you don't do this से सुआई हाई मधुगी जुडिशियरी इंडिपेंडेंस एवरी प्रिसाइडिंग ऑफिसर से राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अप टू सुप्रीम कोर्ट फाउब से मागी अदुम रीजनिंग यावरेगा मागी जस्टिफाइबल मागी जस्टिस डिलीवर तौनबगी अदुगुम्बदो अदुम लेजे तुंगदा CJM नौतनेश्वरी ना लुचिंगबा टीम अमना तमेलोंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बिल्डिंग अमत लेट्रिबा सिगी मतंगदा मरी लेनबा सिंगदा खंगंदुना तक्षिनबा मफम चाबा येंखी लेनना खुल क्यादा चंगदुना नुपी सिंगदा लीगल अवेयरनेस पीखी नुंथिलदा फोंगबा पांदम पाउचेगी अहानबा मपोक कुमोन थौरंग लोइनना लिचिंग पुरेल चिंगसुबम अकाबगी हुमफुरा सुबा मपोक कुमोन थौरंग ngasi सेनापति डिस्ट्रिक्ट की साइकिल केंद्रगी मनुंग चनबा होमान तांकुल विलेज संगसी पांगथोखरे लिचिंग पुरेल चिंगसुबम अकाबा निंगसिंग लोब अमदी पांदमगी मैनेजमेंट बोर्ड नसिंदुना पांगथोकपा थौरम अदुदा मणिपुर गी निंगथौ मैदिंगु लेसेम सना जाउबा फॉर्मर मिनिस्टर आरवी मिंथिंग तांकुल नगा उनावलोंग की प्रेसिडेंट स्वीटेन रहिंग पांदम की एजुकेटिव एडिटर नमोइजम तोम्बा होंबांग तांकुल विलेज की चीफ अखुई जिमिक यावना मियोय केना सरुक याखी लेखिद्रबा चिंगसुबम अकाबगी फोटोदा मियामना लेसु कतना इकाई खुमनबा उतखी थरम अदुगा मरी लेनना पाउचे चेफोंग अमसुंग लुवांग प्रिंटर्स की कैलेंडर रिलीज तौखी थरम अदुगा मरी लेनना हुयन लनपाव पाउचे की एडिटर हेमंत कुमार निगोम्बा संगाई एक्सप्रेस की रिपोर्टर सपम अरुणादा एडिटोरियल अवार्ड अमदे रिपोर्टर अवार्ड खुसिनकी एडिटोरियल अवार्ड ता सेरोइना लुपालिसिंग कुन अमदे रिपोर्टर अवार्ड ता लुपालिसिंग मंगा यावना साइटेशन अमदे सर्टिफिकेट खुसिनकी वांगा की बसिंगना फोंदोकनकीबदा लुचिंग पुरेल चिंगसुबम अकाबा से लोल मयेक चौकट हन्नब होनबता नतना चिंगमी तमी अनी की सक्तम सागतपदा मरु ओइबा थौदांग लौखिबा मिसकनी हाइबा वफम सिंह फोंदोकनकी निंगथौ लेसेम बसना जावबना लेखिजबा लुचिंग पुरेल चिंगसुबम अकाबा से मियाम गे असेंग लुचिंगबनी महागना कथोकपगा लोइनना होनरंबा कया अदुना लंदम मसिगी लोल मयेक की फिबम मसि चौखलकपनी महाकुंबा लुचिंगबा अमा लेखिदबा से चावना मंगजबा अमनि हाइखी Mama sendiri yang pernah mengolah nasi seperti sahih yang mengumpul itu. Hal ini berkaitan nasi. Kalau kita mata nasi homemade tampil atau kumpul tampil lagi semua, maka masih ada tampil di mana nasi mahu nasi bau nasi ini yang namanya apa terjadi nasi. URF हाइबा अपुनबा लाउल हलुब असे मरु ओइना मचेत मकाई क्याना पुनसिंदुना लमदम असेगी ओइरगलिबा फिबम असेदा तंगाई फदना अमत्त ओइबा फिरेप अमा मयामना यानदुना सेमखिबा लाल हलुब अमनी अदुम ओइनमक हानगी KCPMC लाल हरिबा मतैना मपुंग ओइना थौदांग लौदुना मचेत मकाई तारबा लाल हलुब सिंगबु अमुक हन्ना पुनसिंदुना येगनबा मसक खंगना अकनबा वासक लौदुना अनौबा लालोंग अमगा लोइनना लांथेंग मिनरसि हाइना थोरकिबनी हाइरी लुबसिगी असिस्टेंट सेक्रेटरी पब्लिसिटी एंड इन्फॉर्मेशन पांथोय लेमगी चिरोल अमना लुबसि सेमदा अतोपा लाल हलुब कयादगी पोथादुना अमसुंग फिबम अमदि मतमना निंगतम यावोल इहौ कयादगी नाथैदुना लेरक्लबा यावोलोय कयाबु हकथेंगना अमदि नाकोइनना निंगतम इहौ असिगी तंगाई फदबा अदु अमुक हना खंगहंदुना खुलाई पाइबगी लालहौ असिदा पुन्ना खोंदामिनरखिबनी लुब असिना इंडिया सरकार का शांति चुक्ति तौनबगी मरम यामी लाल हौलुब अमगी लुचिंगबा मा येगनबी कैसुम संगदा भारत लानमिन काक सेंदुना एक क्या पानसेंदुना थमलिबनी अमदि फिबम असिदगी करमना नाथोकदगे हाइबा लालोंग अदुनि हाइरी लुबसिना हौजिक येगनबा लंबानबा ngamlagani haiba फिरेप लौरबा मतुंगदा शांतिगी चुक्ति थुगाइदुना निंगतम लालहौगी लंबिदा खुलाई पाइदुना मियामगी निंगतम इहो सागतली असेगुंबा तंजा असेदा मसक ममिंग लोतुना भारत सरकार सेंबा URF अमा मियामदा नौना अमुक पुथोरगली मसिदी यावोल इहोगी खोंगचत अमनी असेंगबा अमा सेंगदबा अमा हाइबसिदी मालेमदा अदुमक लैनरबनी URF अनि सुबल लेते हेक हौबदगी ngasi फावबा लुब असेगी चेयरमैन लाल हईबा मैतै नतना लुब अमा लमदम असिदा लेते लुब असिना काउंटर सिंग मसक खंगबा ngamle अथुबा मतमदा मियांगी वायल चथबा हौरगनी हाइरी मरथना तिनबा ब्रेक अमगम ग्लोजरी अमुका ना तराम नोक्सरी नुपीदा चथबा मियोट मिनै हाइना मिंथोनबा लेक्चर प्रोग्राम ngasi apunba manipur kanba imalub amkilna konung mamangda leiba lamyan basanglen da pangthokre tharam aduda amkil gi president fanjobam ongbi sakhi amadi civil society lukyagi music saruk yakhi MU gi professor nahakpam aruna dem college arts ki associate professor dr shilaramani journalist NG liklai leimna chingba myoy kana tongan ba topic ta wangang ki
अमकेल की जनरल सेक्रेटरी एल ज्ञानेश्वरीना हुरान चिंथी मिनम्बा सोरीना चिंबा मयाम असिल लेरिबा मखै अखोइना हौजिक लेखा तारिबा असिदगी हेना लेखा तारखिगनी नुपी अखोइना अखोइगी असिंगबा पांगल थिदोकमिनसी महागना मखा ताना नुपी सिंबु उसितबा हाइबसे लेबाक असिबु उसितबनी हाइबसे मियामना नैनबा चंगी हाइखी नुपी सिंदा येंगबा अखोइगी मराइ बक्तिरबि लुखाबि सिंदा येंगबा मराइ बक्तिरबि लाइरबि नुपी जुदा पदपि जुदा नमदबि सिंचिदा येंगबा मियेंग सिंसे अजा चथरिबा फनाइबि सुबा से मियेंग कयादा येंगगा खनरगा अखोइना सिबि सुबा थौरमसी पांथोगा अखोइ कनो तौजबन कृषि विज्ञान केंद्र अंड्रो इम्फाल ईस्ट की मीडियम मखादा नोंपोक इम्फाल लोमी सिमी अपुनबा लुप अमसुंग कैबी हाई स्कूल न सिंदुना ngasi कैबी हाई स्कूल की महरोई सिंगदा नोंमगी ओइबा चेंगुम थाबा तंबगी थोरम अमा पांगथोखरे थोरम अदुदा लुप असगी प्रेसिडेंट एच इबोहलबी स्कूल की हेडमास्टर एस इंद्रजीत न चिंगबा मियोय केना सुग्याखी थोरम अदुगा मरी लेनना लुप की जनरल सेक्रेटरी टी समानंदना महरोई सिंगना मसा की चंद्रबा याद्रबा पोचै लेबखक नतना ममा मपा सिंगी मतेंग लाइन पांगजबा ngamnaba चेंगुम थाबा तंबगी थोरमसी पांगथोकपनि हाइखी रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज की अहांगबा फम लौबदा पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट की मखादा फंगफम थोकपा खुदिमा डिसेबल सिंगी फंगनगनी हाइना डिपार्टमेंट की डायरेक्टर न थाजबा पिरकले हाइना ऑल मणिपुर यूनाइटेड डिसेबल ऑर्गेनाइजेशन खंगलकली चही लोसलपग मरी लेना यूनियन तांखुल बैप्टिस्ट चर्च इम्फाल की ईश्वर खुरंबगी थौरम कुंपई काजे 2014 ngasi चिंगमयोंगदा लेबा तांखुल बैप्टिस्ट चर्च की होल्ड पांगथोखरे यूनियन तांखुल बैप्टिस्ट चर्च इम्फाल सिंधुना ब्लेस होप हाइबा थिमदा पांगथोकपा थौरम अदुदा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की डिप्यूटी स्पीकर प्रेसस सिमरे हानेगी राज्य सभा की एमपी रिसांग कैसिंग तांखुल बैप्टिस्ट चर्च की लुचिंगबा सिंग सुसग याखी थौरम की सरग अमा ओइना तोंगान तोंगान बा बैप्टिस्ट चर्च मरी रोम सरग यादुना इसै चांगदमनबा अमसु पांगथोखी कुंपई काजे 2014 की मतंगदा रिवरल एल सिमोन रोंगमैना वफम क्या फुंगदोखी जिरी इमा मया पाइबी अपुनबा लुप जिम्पालगी तरानिथोई रक सुबा मपोक कुमोन थौरम ngasi लुप असगी ऑफिस ता पांगथोखरे थौरम असिदा ऑल मणिपुर तमी चिंगमी अपुनबा लुप की प्रेसिडेंट मोमोन जिम्पालगी प्रेसिडेंट एच मेमा ऑल मणिपुर मुस्लिम डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट ए सितारा बेगम ऑल असम मणिपुरी वुमन मया पाइबी कोऑर्डिनेटिंग कमेटी की प्रेसिडेंट एस जयंती जोई चिंगा खम एमसुगी सीनियर एडवाइजर के एच रतन जेडियोगी मोतुम हेमंता अजुका के प्रेसिडेंट एम माइपांगना चिंगबा मियोय केना सरुग याखी मोइरांग कंगलेरो की ससक्पा सकनाइरबा हैसना मंगोल जाउगी चही चाम सुरकपा मपो कुमोन थोरम ngasi महाबली ममांगदा लेबी कुमन थेम सुंदरी की युमदा पांगथोखरे कंगलै ससक्लोन सिंदम संग मणिपुर न सिनबा थोरम अदुदा मंगोल जाउगी मफमदा लेसु कत्तनाय काय खुमना उठखी थोरम अदुदा नेशनल अवार्डी एन चाउबा अडल्ट एजुकेशन की जॉइंट डायरेक्टर ओइरंबा ओ याई मामदी मतम सांगना ओजागे सिनफमदा थबक तौरकलबा एच बोरबाबुसु मरुओइबा मियोय सिंग ओइना सरुग याखी के सुंदरीना अवार्ड क्या फंगलबा कंगलेरोल सैसक्पा मंगोल जावसी लमदम असगी मियाम खक्तना नतना मालेमगी मियामना सखंगनबा मिसक अमनि हाइखी Studies in Asian Japanese Academy की मतंगदा सेमिनार कम काउंसलिंग की थोरम अमा ngasi Johnston Higher Secondary School दा पांगथोखरे Center for Japanese Language Studies न सिंधना पांगथोखिबा थोरम अदुदा हाना मणिपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ओइरंबा प्रोफेसर एच टोम्बी एशियन जापानीज एकेडमी फुकुओका प्रिफेक्शन जापान की डायरेक्टर जनरल सुकामोटो कात्सुमी न चिंगबा मियोय केना सरुक याखी थोरम अदुगा मरी लेनना सेंटर फॉर जापानीज स्टडीज की प्रिंसिपल इरुंग बम मंगालना स्टेट असगी नहा सिंह असि इंटरनेशनल एरेना दा याउदुना जापान की लेरिबा टेक्नोलॉजी सिंह मपुंगफाना खंगदुना स्टेट असिदा इंडस्ट्री न चिंगबा लिंखतुना सेल थुंगी फिबम दा चाउना अहोंगबा पुरकपा ngamnaba पांदमदा सेमिनार असि पांगथोकपनि हाइखी पाचोय केंद्र की मनुंग दा लेबा मयाई कोइबी निंगथौजम लेकाई की मार्केट सेट ngasi लमदम अदुगी प्रधान ए विश्वजित न संगादुना मियाम दा खुसिनखरे कैथेल संग संगाबगी थौरम अदुदा लमदम अदुगी मसक नाइबा मियोय क्या ससरुग याखी नुपा नुपी थोंग मनना चौखट मिनरबा मतमदा चौखट पलमदम अमा ओइगनी हाइना सोशल वेलफेयर मिनिस्टर ए के मीराबाईना फुंगदोखरे वाफम सिंगस्ति सगोलबन सपम लेकाई ग्राम पंचायत की पंचायत घर संगाबगी थौरमदा मिनिस्टर न फुंगदोखिबनी थौरम अदुदा इम्फाल वेस्ट की डीसी के राधा कुमार चंगांगई जिला परिषद की मेंबर एम उथम्बी अमदी अतई मसक नाइबा मियोय क्या ससरुग याखी चीफ गेस्ट ओइना सरुग याखिबा मिनिस्टर ए के मीराबाईना
पंचायत घर हाइबसी लमदम अदुगी चौखत थौरांग नैनबा अमदी प्रजासिंगी अवार अपासिंग ताथोक तासिन तौबदा यामना मरुइब मफम अमनी लमदम अदुगी अवार अपासिंग पंचायत घर लाक्तुना वकलबा यागनी मदुदा कानरत्रबदी मियामना डीसीदा हकथेंगना चतुना वकतपा याय इंडिया की प्राइम मिनिस्टर ओरंबा राजीव गांधी ने हिंगलिंगई मतमदा संविधान सेमदोक्तुना हपचिलंबदगी ngасidi लैंगाक शासन तौबदा नुपीसिंगी रिजर्वेशन चादा 39 फंगबा ngamli नुपीसिंगना मियामगी शासनदा निंगथीना यावदुना सोथा हौरबा नुपीसिंगबु पुखलबा मतमदा चौखतपा लमदम अमा ओइगनी इंडिया गवर्नमेंट नसु मतमतमगी ओइना नुपीसिंगबु हेना वांगबा थाकता पुखतनाबा चौखत थौरांगी थबक या पाखली सेंटर न पाखलिबा स्कीम सिंग असगी कानबा लौदुना पासोय केंद्रगी मनुंगदा लैबा ग्राम पंचायत निपानगी सोथा हौरबा नुपीसिंग हेना फबा थाकता पुखतनाबा मियाम चंगदुना होनामिनसी हाइखी करी लेनी है ग्रीवांस मैम डेवलपमेंट मैम से अखोना वाकटफम लेतबदगी कंगाउनब मैम मधु कोंगनबगीदमक्ता असिगुमलब पंचायत घर अममम मागी मागी हारिब ग्राम पंचायत अममम की मनुंगदा सारिब अदुगुमलब अखोई युम अमनी प्रिपाकना हौखिबा इंग 1994 हुमफुद्रा मापन की नवेम्बर की तांग 12 की चाही खुदिंगी लेप्तना पांगथोक्तना लागलिबा अथौबा सिंगी निंगसिंग नुमित महौसागुम लागलिबा नवेम्बर की तांग 12 युमसा कैसन नुमित पांगथोकनी हाइरी लुबसिगी असिस्टेंट सेक्रेटरी पब्लिसिटी एंड प्रोपेगेंडा लेबा ngakpa luwangi cherolamana numinasida iraibak cha खुरिमकना सरुक याबिबगा लोइनना निंगतम यावलदा लेखिद्रबा अथौबा सिंगी निंगसिंग खुबमदा hai lai katpiu loinana yumthong khudingda numidang pung 3 maira katpiu hairi numina sida cinema hall singda film utpa bota premiere show film release tawba sumang kumhai amadi atai makhal amatagi harau kumhai gi thabak amata tawbiganu athauba singi ningsing numit lakpasida ima leiba kidamak thawai kathokraba अथौबा अथौबी सिंगदा यावलगी मपुंग फाबा इकाई खुमनबा उत्पगा लोइनना मखोइगी थवाइना मपुगी लेकोलदा इंगना चिंगना यताबा ओइरसनु हाइरी उसे थबक की पाउ लोबिरसी थबक की पाउ लोबिसी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ना स्टाफ नरसामा पनाखगा माथोई Health and Malaria की Inspector Grade 3 Pharmacist, ECG Technician, Radiographer, Lab Assistant, Lab Superintendent, Hemodialysis Technician, Cardiologist Technician, Audiologist cum Speech Therapy amasung atai ahang mafam khara logodori. Masaga sahi taragani pandagi kuntra manga phawgi manungda laiba oigadabani. Mahai gi thak phamga sanabu oigadabani. Online registration tawgi aroiba matam sahi asigi December amma phawbani. Examination Center Guwahati da oibaga loinana February nipanda pangthokani hairi mathakta pankreba thabakki pausing asigi hen akupa marol babuparada leba job center degi khangba yagani amaromda Manipur sarkar ge horticulture and soil conservation department ki field assistant kuntha humdoi driver tara pion tara punna pham yankhai gu humdoi logodori field assistant ki oina sakanglaba university natragana board amadigi PU science pass taraba natragana manaba mahi ge thak pass taraba miwi singna darkas tharakpa yagani ड्राइवर फर्म की ओइना ड्राइविंग स्कूल की सर्टिफिकेट पाइबगा लोइनना सही अहुम की गाड़ी थौबा हाइबगी एक्सपीरियंस लैबा मिविसिंग ओइगदबनी पिवन फर्म की ओइना सकंगलबा इंस्टीट्यूट अमदगी यामद्रबदा क्लास 8 पास तोबा मिविसिंग ओइगदबनी हिंदी लोल खंगबा अमदि मसामु फ मिविसिंग ओइगदबनी अकुबा मरोल हॉर्टिकल्चर एंड सोइल कंजर्वेशन के ऑफिस तगी खंगलबा यागनी हाइरी थगित थबक के पाउ नसिगिदी मतंग असिदा लोइजरे मखाताबा पाउ अमुक लौबिसी भारत सरकार ना अवांग नोंपोक्ता अहुम सुबा फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूशन अमा हांगना बहोनरगलिबा असिदा मणिपुर दा सोइदना इंस्टीट्यूट असि हांगदोखनिंगबगी मतंगदा खननैनबा मिफम अमा MFDC कॉम्प्लेक्स दा पांगथोखरे टेलीविजन एंड सिने फाउंडेशन मणिपुर न सिंदुना पांगथोखिबा मिफम असिदा सकनाइरबा फिल्म मेकर ए श्यामना प्रिसाइड तौदुना तोंगान तोंगानबा फिल्म गी लमदा थबक तौइबा कयाना मसा मसा गी मोट पिनखी ngasiगी कन्वेंशन अदुना लौरकपा वरेप प्राइम मिनिस्टर पिशिंदना तक्सिन मिनसी फोंदोकनकी लाइहाउ यावना कोक चिकपा लोक खुबा मसुंग पुक नुंगाइतबगी लाइओंग ओइना नाबा इक्रुप टाइफस चुराचानपुर डिस्ट्रिक्ट की रेंगजियन खुलदा थेंगनरे हाइरी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सर्विलेंस अमसुंग नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया ना खुलसिद चतुना अवेयरनेस कैंप अमसु पांगथोखरे लोइनना लाइना आसिना मियोइ निपान नाबा थेंगनरे हाइरी
Tamenglong District Hospital gi hauzik oriba phibam Hills Area Committee gi Vice Chairman Jet ki Khonbau Nyumai na yingsinkre Khongchada Sida Health Services ki Deputy Director Dr. N Samjai Susaruk Yaki Chief Medical Officer Dr. Jombo Golmaina District asigi famung yangkhai leigedaba hospital sagat pagi thabak paikhatli masi loirabadi district asigi ana layeng gi thabak ta chawna mateng oiragani haiki Jet ki Khonbau Nyumai na chingi watliba doctor amadi nurse sing longnabagi thabak sarkarna paikhatkre Government asina chingi manung hanjin ba mafam singi ana layengi phibam phagatna ba kan ba mijeng changli hospital asigi hauzik lairiba awat apa sing chief minister amadi health minister da khanganduna menkhatna ba honagani haiki Manipur da nupi da chathaba miut minai lepalaitri chahi nipan khakta ngai ribi nupi macha ma minung si haitana hatok pirambagi akan ba miyamgi ihau leiringai cherak asida ngasi thawbal gi Wangbal Hairu Thong Lekai da nupi macha masu rep tawraba matung da hatok lamle thodo asida lekhidraba nupi macha adudi Thiam Binarani chahi tarani pan apokpa Bogen kawi thodok aduda chenareba miyoi aduna imthangnana leiba sagai gi machil manau thokpa Thiam Suresh Kumar apokpa TS Ingocha kawi mak aikhogi thawbal pawmidagi phangba pawda imungi miyoi singna laukumna khibagi khudong saba lauraga nupi macha asibu Suresh Kumar na mahaki imung maktada rep tawraga hatkibani yachanglapada khangnarapadagi miyam hawduna Suresh Kumar gi yum thugai khre hairi lekhidraba Binarani gi hakchang thawbal police na lokhalaga postmortem gidama Lilong PHC da thamkhre hairi hojik sanabagi pawlo birasi Nasiki sanabagi pawda polo Manipur Police Sports Club Team A na mamangi champion Khurai Polo Club pu maitiba piduna manga suba 57 Mountain Division Polo Tournament ki mapu oikhre Manipur Horse Riding and Polo Association senduna Imphal gi Polo Ground da tha se tang ahum dagi Polo team tama thoina saruk yaduna chatharkiba manga suba 57 Mountain Division Polo Tournament ngasi loisin bagi thoramda GOC 3 Corps ki Lieutenant General Bipin Rawat 57 Mountain Division ki GOC Major General PM Bali Assam Rifles South Inspector General Major Rajiv Chopra amadi Manipuri Pony Society President KSS Chaurjitna Thorungi Mapusing Oiki Chatharakiba tournament asigi ngasi aroiba numit ki sanakibada Manipur Police Sports Club Team A na Khurai Polo Club pu Panjil Taramathoi Marida Maitiba piduna champion oikibani Manipur Police Sports Club Team A gi Panjil Singadu S Bimol na ahanba ahum suba madi mari suba chakrada gol mari chanki TS Ranjit na ahum suba madi mari suba chakrada Panjil ahum chanki M Jawan amadi Abungchan ani suba madi mari suba chakrada Panjil ani chanki Khurai Polo Club ki Panjil Singadu P Ozit na ahan ba madi ani suba chakrada Panjil ahum chanki atopa Panjil aduna L Johnson na ahum suba chakrada chanki bani saruk yakiba team singda sen amadi certificate pi bugaloinana winner oiraba team da trophy galoinana lupalising kuntra runners up taraba team da trophy galoinana lupalising kun tharamapu singna khusin nakhi mai paglaba Manipur Police Sports Club Team A gi Captain M Jawana handaki champion oiba se tharaga ahum lak mai pakre mamangi champion Khurai Polo Club maitiba pi naba yamna kanna sanara singna practice tawki masigi hona zamana ngasigi champion se mai pakpa ngamkibani haiki koi lok de ya hana ani mamang ai sukna sanaba yawgi de ado handaki ai chang kalamni ka stok drain droga mayam sina sajo piraga haida ado kanna tistorga koi lowi AG Manipur gi TS Dharmendra Madi KH Bantana Kuntramathoi Suba State Open Ranking Table Tennis Championship ki Men's Single amadi Youth Boys Singles ki title lawkhre District Table Tennis Association Imphal West na sinduna DM College Campus ki Indoor Stadium da nupi macha sanaroi taraga taruk yauna punna sanaroi chamaga supna mari na saruk yaduna chathariba Kuntramathoi Suba State Open Ranking Table Tennis Championship ngasi lotion bagi tharamda Manipur Table Tennis Association ki President Dr. KH Loken RIMS Hospital ki Medical Superintendent Dr. M Amuba District Table Tennis Association Imphal West ki President AK Bijoy amadi Manipur Veteran Athletic Association ki Live President AK
Tarakeshona Thawam Mapusing Oiki ngasi sanakiba men's singles ki final da AG gi TS Dharmendrana Manipur Police Sports Club ki L Vikrambu Maitiba PK Youth Boys Singles ki final da KH Bantana ke Kenaubu Maitiba PK Junior Boys Singles final da Imphal West ki ke Rohitna District Asigi ke Kenaubu Maitiba PK Sub Junior Boys Singles final da Imphal West ki ke Kenauna District Asigi ke Rohitpu Cadet Boys Singles Final da Imphal West ki Thomas na District Asima ki H Rodibu Sub Juniors Girls Singles Finals da Thawbal gi Ace Senorita na Imphal East ki Binita Thiambu Maitiba PK Junior Girls Singles Final da Thawbal gi H Senorita na Imphal West ki M Bindiabu Cadet Girls Singles League Match ki aroiba sanaki padasu Thawbal gi H Senorita na Imphal East ke Binita Thiambu Maitiba PK Sub Junior Boys Doubles ke sanaki ba aroiba match da Imphal West ki K Rohit amadi ke Kenau gi jurana RK Daniel amadi Lanthoiba gi jurabu amadi Men's Doubles ki aroiba sanaki bada AG gi KSS Vikas amadi AG gi TS Dharmendra gi jurana Manipur Police Sports Club ki Munindro Soram amadi L Bikram gi jurabu Maitiba PK Henjunaha Youth Organization Lariking Home Lekaina Point Chong Humpu Fangduna Contrataruk Suba Sub Junior Junior Amadi Senior State Level Gymnastic Championship ki Overall Team Champion Oikre Unit Taragi Nupi Macha Nupa Macha Sanaroi Humpudra Rum Nasargyaduna Ngasidagi Kumal Lampa ke Indoor Stadium da Contrataruk Suba Sub Junior Junior Amadi Senior State Level Gymnastic Championship Lotion Kre All Manipur Gymnastic Association Sinduna Domini Chupta Satharakiba Championship asigi ngasi aroiba numit ki pangthokiba chahi tara nithoi makhagi nupi machagi vaulting table da HYO gi Priyanka Naurem Lamyan ba pakhang gi O Anjali amadi HYO gi Waigita KSS Dipana ahan ba ani suba hum suba takre balancing bimda HYO gi Priyanka Naurem Waigita KH Panthoina makok mathang takre asymmetric bar da HYO gi Priyanka Naurem Waigita UYC gi A Chanchan na ahan bani suba madi ahum suba takre category asigi all round gi champion HYO gi Priyanka Naurem na ahan ba unit asigi Y Gitana ani suba madi UYC gi A Chanchan na ahum suba takre nupa macha gi horizontal bar da HYO gi S Ruban Maitai na ahan ba takre Pemel House da HYO gi S Ruben Maitai MPSS ki H Arjun Amadi UYC gi KH Madan Kumar na makong mathang takre Floor exercise ki pangthokibada HYO gi L Ruben Maitai UYC gi KH Madan Kumar Amadi Lamyan Bapakhang gi Lungthau Ngong Gangmai na ahan bani suba madi ahum suba takre Individual all round gi champion UYC gi H Mairaba HYO gi L Tolan Khomba Amadi YPC gi HP Prajapati na ahan bani suba madi ahum suba takre Malemda Santi Purakna Bhotna Bada Sanaroi Shingna Achoba Thodang Lawi Haina Hanegi Minister Ojoina Phongpokre Wafam Singasi Kagwa Badminton Association na Langthabal Kendri Manung Dilaiba Tongan Balamda Mai Paklaglaba Myoy Amadi Sanaroi Shing Opri Thoramda Magna Phongtokibani Thoramadu da Langthabal Jila Preski Member S Ronel Maitai Amadi Pradhan NG Kunjarani Su Thoramapu Singuni Sargyaki MPSC na lauba Combined Civil Service Examination da MCS ki makok tarakhiba Vidyananda Chabungbam amadi MPS oina khalakraba L Amarjit Body Building Masana da Mr Manipur amadi Mr Eastern India da ani super position phanglakraba amadi Badminton gi lamda state ki ranking phanglakhiba Sanaroi Shingda achamba khudol pot piduna puning thawgatki Chief Guest on Sargya Kiba Ojoina Nasigi Kam Tengnaba Motlaba Manipuri Society da Leba ki Thawai Pugadoriba MCS amasung MPS Singna Thamoi Sengna Thabak Tawhaningi India gi Prime Minister Narendra Modi na Mahak Miyambu Seba Tawgi Makokni Lengak Loi Makok Natti Haina Phongda ki Buwa Famadu Ningsingba Fai Nasigi Tangdu Laita Draga Kunai Asida Santi Purakna Bhona Bada Sanaroi Shingi Achauba Thaudang Lori Haiki Imphal West District Football Association Sinduna YWC Malong Ground da Tim Tarani Thuina Sargya duna chathariba 3rd Division Football League ki ngasi sanaki ba ahan ba match da PCC Mayai Koibina YWC Langthabal bu goal ani sinoda maithiba pikre PCC Mayai Koibi gi mai pakpagi goal ani edu L Jigar amadi
Laingo Chiruna ahan bahaf ki tara taruk suba amadi ani suba haf ki nifugu nipan suba minute chanki ani suba match ki sanaki bada BBA mayang Imphal na UPC Pishum oinam lekai bu gol maris anida maiti pikre BBA mayang Imphal ki gol singadu arunna ahan bahaf ki kuntaruk suba kunmapan suba amadi ani suba haf ki nifugu manga suba minute gol ahum chanki atopa gol aduna nauchana ani suba haf ki yangkai mapan suba minute chanki bani UPC Pishum oinam lekal gi gol ani adu I heroin na ahan bahaf ki tara mathoi suba amadi tara tret suba minute chanki bani hayeng ahan ba match ta group A gi winner NCC Kongampat amadi group B gi winner TDC mayang langjing ya ahan ba position sanagani ani suba match ta group A gi runners up football club lamsang amadi group B gi runners up LFC Kangatombi ga ahum suba position gi sanagani Health is first world haiba thim da pangthokpa friendly football match ama awang sekmai da pangthokre all Manipur filmmaker and producer association amadi gym fitness studio nagamapal team anin sanaki ba match da gym fitness studio nagamapal na all Manipur filmmaker and producer association bu goal manga ahum da maiti ba pikre amarom da match asibu yengliba babok amadi football bu pamjaba singna fitness studio nagamapal da tha ahum gi free da fitness training yauba yagani hairi Lema Pokpam Bazaar Community Hall da chathariba ahum suba o camera memorial league kam knockout kang tournament ki ngasi sanaki bada veteran kangkutna KKCO kangkut pu panjil tarama pan taramari da kaptuna maiti ba pikre All Manipur Football Association Sinduna Kumalampa ki artificial turf ground da home away basis ta team tarena saruk yaduna chathakiba tarama pan suba winners cup ki ngasi UBSA Manat ki home ground oina DSA ground kakchingda Young Physics Union Lambung sanaki bada team animagna goal amamam chanaduna draw chatkre atopa match amada FC Jalengi home ground oina Kangpokpi Thomas ground football club Moiranga sanaki bada FC Jalengna football club Moirangbu goal ani sinoda maiti pikre Lamsang Football Club Kudaibam Lampang Sinduna Club Asi ground da team tara mangana saruk yaduna chathariba Nipan Suba State Level Junior Open Football Tournament ki ngasi sanaki ba ahan ba quarter final match ta Tauthong United na FC Wangoi bu goal ama sinoda maiti piduna semi final changkre Tauthong United ki mai pakpagi goal adu Lungdaini na chanki ani suba quarter final match ki sanaki bada Langol View na MTFT Laimakhongbu Panjil ama sinoda maiti piduna semi final chanki bani Langol View gi goal adu Romeo na chanki hayeng ahum suba quarter final match ta Aniska Uyumpok amadi KDYC Kundiga sanagani mari suba match quarter final match football club Lamsang amadi United Sekmai ga sanagani SSN YDO Moirang na sinduna Moirang da chathaiba KK Premier League ki ngasi sanaki ba ahan barounda Big Brothers United na United Moirangbu goal ani amada maiti pikre ani suba rounda Amofa Academy na Thangjing 11 bu goal ahum amada Isagna MYDA bu goal ani amada maiti pikre Yaskul Kangkut sinduna Sri Gopal De Mandap Yaskul da Kangkut tara mangana saruk yaduna chathariba tara suba Players Trophy League kam knockout kam tournament ki ngasi sanaki ba match ta Nika Kangkut Nilakuthi amadi Nasal Kangkut Lemapokpam Panjil tarama thoi kaptuna draw chatkre Lasal Lemapokpam ngasi ki match tra do chalabasu mamangi sanaki ba match singi result yenglaga quarter final changkre hayeng La Kangkut Thangwaiban amadi Numit Leima Kangkut Kaisamthong Elangwam lekai ga sanagani ngasi gi ngasagi pau pizari ICAR Lamphel Patagi Phangba Paugi Matung ina ngasigi khwaidagi saba degree Celsius 18.5 khwaidagi ingba degree Celsius tara 5.ahum nungsita yawba ising manilgi chang ayukta chada 34 nungthildana chada 62 nongjugi chang nil loshilakpada maruiba pau amuka na pizari Minister Kunmathoi Hapchinduna Narendra Modi gi sarkar chauthokre Manipur bu corruption free oihanaba amadi miyamgi paisa manghandanaba center na yengsinba hore haina BJP gi National Secretary Siam Jaju na phongdokre amadi MPSC ena 58 suba Mountain Division Polo Tournament ki mapu oikre ISTV na pizaba Manipuri pau matang asli loizare miding tabiri bastingbu amuka na khunjari